Mamena say na me mo akwa benen som Adom TV Badwam health tips. So me din de afia amankwa tamaklo. Endpoint homeopathy clinic adaroma ene enya nkomudi ewa pomudi mo 5 minutes. Esan mra yenim se muni enti no. Ya na 5 minutes every day. Bia nti so ono ya hase adwoada na menim se we follow say the discussion e ko na den so ya ba beto so because yes say I injury na ba na ujeja no ho complication. And so ye bebre ye Dr. Rachel Sia Kosa ena eti edwama owo Frederick Opticals nti oboy na ochi doc ye na se esa fia me joso say I injury the wa kan kan nyina de wo me so mahu na me yimani a ehun sunsuaso ne to say esa fia ensem bebre che say mahu practical and as a niema esi won kofo ni and so more life because of eye injuries esa fia ete etan kasa no I injuries me the teba just a nipa lens no mahu obi a da bia meka ade awo nani a say bi no anope da mo fanche me ama ani nan kasa no atete ani no a che say ani no mpo ya de hye ne penya ba bi mpo fanche enti ano so wo e na mahu obi so isafia practically no ade awo nani a moja beda nani so pa enya agro one will say I meta the example we ma I injury ni we ade she wani so a etime ye ne sa ana ade bo wani so a wani cornea no I was saying na black kama as see a wo hwe nchen na aye white nyame nko na aja kakra ma no se kata ni nyina so a we ebe very bad enu nti no I injuries safia ne sinsanso no e bebre betimi akose anifra safia number 1 complications no one of them no ye fa no retinal detachment eni no timi tifi socket ho no the severe trauma no etimete safia eye injuries me can simple no etime cause glaucoma safia mahu bebre woni ma de kontia se pressure ne ba blocky baby like obi in sabos wa cause pressure in the eye ma ensuo no flow here that can cause glaucoma in fact mahu ni pa bebre a ade abo omani so a omatena ho a cause glaucoma pressure be ni so the complications safia cornea scar when black no said air scar air white bebre ho and safia friend say retinal detachment vitreous hemorrhage it just say it mefa condition bebre na dia meta kan wasan say eta ankasa no say makwa mankofo afra eye injuries can cause a lot of scar friend say cataract etepa pam bi wa mama bi me next neighbor na obie koku so and it be born ani instantly no moja if it be hyphemia moja bejani panani achi sisafia nyame adom no ba ntem me ho be so a bibi ye ne saa no e bo no saa moja bejani nani achi no safia wa ma o na wa ma na oba ye no na moja nada na ye kan no e was a light it may travel from one part of the eye to the back na moja abeda woni so no e beda light a travel enu ti ye kan eye injuries no e conditions a ye kan atimi obi a panyino akrao wan hwe ansore ntemo a e be cause 77 blindness no it can cause blindness instantly yes na mes bi wo ho ana ka bi say bibi sa wo this if you myths na doso myths about eye injuries one obedin say myth no empanyifo nko na enya obedin say o medie metima dodge eye injury no obedin say eye injury ne kra no eya me akase metima treat enti bi ade abo na ni so na wo senko de ba me yehwe ma no o si o metima treat obi o said da bi ebo masom nti no ene ebo masom e fa mani so kra no enya yi bia obi so say oh me sakopa me de bo me ba me bo me ba ni so ni ade ne kra obi say oh sas football de bia bi ball wani football na wo bo na ball e bo wani no kaisa ball na e bo wani no ebe cause eye pressure in the eye ebe cause ete in the eye enu nti memfa ne saa kwa ye kan ti hu ni ntam a ye besom na yetima aboa yeah number 0244982821 0244982821 Ochanya nkopon ya dum odaro wasa kan ye ho na eye injuries e ho nkomo e so ya to aso wo fa Asedama endpoint homeopathy clinic won muntio and wonya Dr. Richard won ni di nkomo bibia ha wa adwen bia no mesre wo frɛ no number no de amawo no ochina nkwa ho de wo ho afia amankwa tamaklo e be se hia